Nikmat, makna nikmat beta persempit. Tapi tak perlu Ikut biasa ada ke nikmat putra. Bupeng. Benda-benda mahal, berumah lagak, belaka kayanya baru tak ke nikmat. Memenan. Hana peng ketan ni kedai, hana rumah lagak ketan ni kedai, hana lampu tu le ketan, hana harta ketan ni kedai. Yang penting tanya sehat. Ayo nikmat. Yang penting yo tengok tak dua je tak tarik nafas, mantang udip, mantang nikmat. Hana itu biak peng untuk tablet ubat karena badan dia sakit. Nikmat ya. Jadi beta persempit mana nikmat. Siura i rumah, jet apa jauh bu, siura sigal. Mantang nikmat. Aci tajak kota. Urang iup pun ni. Iup tutu, iup jembatan, bak bineh luang, bak bineh kruang. Ina ni pegak gubuk BO I2. Yang puai kun bu bengoh hanampat, bu cauro hanampat. Miona urang yang sukarela ajak ya inta bu bungkuh yang baru naik rempuk pajuh bu mangan. Hana tengah terkenal. Ya tak ingat supaya apa mangak bek bulu, bek rakus, bek serakah katanya. Dan item iri tu kegah apa iri tu mat. Mio lagian situasi gitu yang pandai iri. Maka nikmatnya bek tak persempit tak peluah. Tegua bu sia Hana ketiji tepu. Yang bek bungai tu. Kan wo bui ka. Yang tak jaju. Tak uam ke. Ni yang tak putun dari atu aku know you. Oh dompet mantang lipih. Ya tetuk bak kes dompet yang kameri ya. Oh lipih dompet. Alhamdulillah. Lelaki mah hai mai. Hana tapuna orang hana pupu. Yang penting drone ni. Drone kan drone sehat. Lekali long gusu hana pupu hana luka badai ni pupu kan tengok gusu ipat dompet nak tubai. Hendak pura-pura unda pada gusu. Rumah hana luka ni hana pupu ayah hana pupu. Yang penting drone sehat. Mio sehat me singoh ni minta lom. Ni ka ba tau royo. Dia benar. Jadi dia benar rasa puas di dalam hati dengan putra yang tamili. Yang sehingga hana bulu tu ke atragop dan hana iri tu ke atragop.